Najbitnije je nacrtati. I to je sva filozofija. Znači, ako smo odlučili izraditi neki element, neki objekat, najbitnije je nacrtati sastavne elemente tog objekta. Što je objekt kompliciraniji, to će biti crtež kompliciraniji i puno više ćete vremena provesti za crtanjem. Moj savjet je da puno više uložite truda i energije u crtanje nego u realizaciju. Jer ako dobro i pravilno i precizno nacrtate elemente, onda je realizacija vrlo jednostavna i vrlo laka. Znači, nema puno posla. Ako ne nacrtate dobro, naćete se u velikim problemima, ili će nešto biti prekratko, ili će fali neki element, fali mi neka daska, fali mi neki ovo ono. Znači, dobro isplanirajte i realizacija je jednostavna, to je ključ uspjeha. Ja sam laik, nisam školovan, ne znam, ovo govorim iz iskustva, tako da možda da bolje da poslušate nekog ko je školovan, za te stvari. Evo, sada smo nacrtali jedan objekt, radi se o policama za cipele, sa svim njegovim elementima, znači ima i negdje 10, 11 i ovo je treća verzija crteža. Znači, kako sam provjeravao, nalazio sam greške, da sam pristupio realizaciji kod prve verzije, već bi pogriješio, jedan bi mi bio element prekratak i ne bi bio sretan. Sada sam dosta siguran da je to i idemo krenuti u realizaciju.